Matovi o ele tu le nei fiafi fa manu atu mo fa ne atu fa te atu o matu nganga ya oi lo matu tua o le tau lava ona vi ia matapo ia le tu te male lo mle nganga ia le tu tas ia le tu o Israel o le tu na faia me o lava le fofanga me o mai pule ai o lo matu tua fa ne atu ya oi mo matu fa pe atu le fiafi ia vi ia lava o ele tu o te ma le alo mle ngang sa fafte teli le ya so matu fio matu mo matu o lia mai mal manuia o le fo matu lo fa popoina le ya so lo matu ola a matu e le so i fuanga te ma matu vi ia lau fio fafte me o malava na e fai mo i matu le ya so o se aso fa munianga na matu moa o fa munianga nga te lea na e tausi ma leo i matu mai lava le tai au si o mai le taimi o le fiafi. O le mātou te whafte te lele tu e lau fio. Whaftai mo mea oma. Vi ia lava lo swafa e whama vau. Mātou te whafte te fo iona o le whaolitanga, a le tongi ola e ala ia Yesu lo mātou li. Na ma liu matu i nātu lona soifua mo i mātou, mo se whaolitanga, mo so mātou saulitonga. Ma maua e fo i le whamoe o mātou, ia il nei soi fuanga o ia il fa mo o lo tangata wa o matu lo mana e sauni lo le fa va mo matu pe a fai matu te o lo fa tua ma sa fanga tu le manu ia o mana e sauni o lo malo e me so le fa va fa tele tua le temi o matu o mai o luma matu te tu na tu lo upu o le matu sauni matu te fa so ai ma tala lo fiong pa ia ma o matu fa longo ai ai se e fetalai mai ai mātou, whaongai mātou au na e whatau wa alava. Tau na ia mamoli atu ai lo lava whina ngalo, te sao noa e ni pō ai mātou whalongolong. Le ase upu, le ase o onga le a mātou toi na mai lo upu mātou te whaongai na le tua whamole mole, whau umai lo nganga le nei lava fiafi. A mateina oe, whai ue oe mea umale nei pō. Fetalai mai o mātou nganga le nei fiafi ai mātou whalongolong. E fu se nganga e fa la ina i matou le nei fiafi le tua matou talo ta fia le mana o le swafo Yesu ai e fa sao ma e fa so to ina i matou ma il fa la ina i me o le tino e on fa la le matou fa longo le po ina i u le matou ma ta upu o matou fa tasipea ma o se o nga ma se manuia ma ya to i lo upu fa fo e to le vi inga ya to le tua nei o so e o le whavavau ona o swafo Yesu ma tu te talo ma wala o tuai. Amen. E le nganga whaaloalo fo i ne fiafi au te whatalo whatuai, whatuli mātu le pa ia mal mamalu si o tātua tunu pele Samoa i ona tu maulunga mai tu taulangi, whatalo whatu i le pa ia o Samoa ia mai lava fo i ona maungitele se ia pa ia maungaiti talo fatu malengang faalo swafo Yesu tatu li mo tatu faola au na pa ia le tua ia lenga te foilea ia o tupu mai e o sio tatu tunu fayon mafuta mai le fiafi fa fonga tatu mafuta talo fatu ina yo tatu tu asin sina tamama tina ma tu lo fa penao na fa fonga mai mo mai ia mafuta mai le fiafi tatu por kramele nei talo fa inicio fa fonga mai tono mo tanga ngase renga te foi leo fal pui ele fa ngaluina lau fa ngalu ngali fiafi o inicio ngalu le nei po fa talo fa tu malengang fifia dengan fa lalo ma lo ngalu ya o foi inicio ngalu tono fa ngaluenga ti mai lau le tio ya me se fo lau telefoni ya fa talo fa ti atu tou ia manuia lava tute ma fa iwa fa ngai nei po nisi foi o ngā lue mai lungo o waltele tono tavale ia whatalo whati atu tau le ngata foi leo tono o mauta malawa e niso ngā lue mai ai manuia whaiva le fiafi ia e whatalo whatu i le pai o Samoa lo whapenao na taape nei foi lalolangi i tūlangi e fia o nei foi kelope zatu te iai o lo au mau manu no foi le mamanu le tunu wa lama le sa ili manuia
ia a mai so lo mana i ona tatou ainga ma whanau, po whese atunu o lo e mafuta mai e tatou polkalame ne fiafi whatalofa atu i atu tau, le ngang whaloalo so Yesu. Whatalofa ni si o lo asiasi mai tono o kilani nei, o lo mātou nofo nei ai tele o kilani, a whai o e asiasi mai, malanga mai foi, a asiasi mai, a misi foi o tulanga o whonatanga, ma mafutanga, a inga mai kālesia, whatalofa i atu tau. Ia, iei fwstei me toi te liu tuai e atunu o ma inga me ono nofo ai, ia, whamaria le tuai fuafuanga o malawa au iei nei foi ai o kilani e meso New Zealand. Ia, e whatalofa i nisi foi o whanongolongo ma mai mo mai, ma mafuta mali fiafi o stemi mo mua nei, o tātou mafuta ai nei polkalame, ia, o le polkalame nei, o whaingoina o le tutu le Upega ile Loloto, pe a wheo su teimi mo mua nei, whamanuia le tua ia toe, ma i o tātou mafuta nei fiafi se ia uma le tātou mta upu, o fwoi leo se mea o ngā mo oe, mai tātou uma. Ia o le tātou, nei fwoi fiafi, ia lo ma ngā lua tu ma le fionga ia teito, ma te se lua ma ngā lua whatasi a wala wale tau tua ina oe, whawau fwoi ngā lua ngā teito nei fiafi a wefu, a befo ni avanoa, ia o maua ise avanoa, a wā ia mta upu whaalenganga, so soani, e lo soi fua whaalenganga, ia e fifi loi e foi, ia whaafonga ma le mai moa, ma lau mafuta, ma lau whaalongolongo, e nei foi e fiafi, e ua leo o loi foi mea whaalenganga, i o nei me ilea, ono sai mai, tātou mafuta, wae, e se foi le manei o li tu whaalenganga, pe a whai e mauaise mea o ngai so soani, e lo tātou wola, ma le nei o langa tātou te iai, tātou te mana mia lava, ia se upu whaalenganga, pe ia o le grave bo le nau tele o le tino le fi ai. Whapena fo le nganga. E ei fo le natura o le nganga, e craving, it's craving for something. Craving for feed. E nau e fi ai e fi inu, e na nganga. E whapea le o e la u kei mea o mai lo fi tele la u account, ia tele mea ai lau pusa e sa whapea la o e la u kei mea uma. E a whai e ngau ina le nganga o le tangata. Wa tupul whale o lai. Wa e oti fa fosei. Ia ona mtua moni ale o le tātou mta upu le tātou tal noi. O le ale le atu lo nganga i se mea e pong sa, se mea e whaatali a ili tuetu, ai leo se no whanga lei. Ai a mautu leo langa wha le nganga, le lei le maftanga ma le tua. Mausali e sui lo soi fua wha le nganga. Sa vali e lea yaso te itasi o leo langa ma le soi whanga. Tātou uma, ele na oe leo te whatu i tātou uma. It's a journey, o tātou whainga malanga. It's a corporate journey that we are taking right now. Everybody is going on what we call a pilgrimage, o savalinga, le tātou te angai, i se no whanga o tātou mauti noa o lo iai. Pia leo Israel, e o Jerusalem, te pilgrim po lato malanga e angai, e mauti noa le meo o iai. E tau nuu le marumaru, o le lato sentanga o i ngaifi o iai. Lato nau te ingana, they're longing. Nau e fi o le presence po le mamalu o le tua, e o ave tau langa, e o e tau puai. E o e whaia lato, tau saminga ma, fi e lumo le tua. Sa pena fo le tatu savalinga o sumtu whawhine, o savalinga whalengang. O le tatu te o. E whamali tu stala e Peru, tu se e Peru. E pei lava o Abramo. Na alu ia, e sa ili. O le nuu, o le ai, whamai e leiloa, aua mauti noa e Abramo, o lo alu o ia, iei le ai. E whamai tu stala e Peru, o le ai, o lona matai sau, o lea tua lea. E lo whaatau ala i kanana, e lo whaatau i Jerusalem, ala e tau tala whalenga tu stala. O lona matai sau, po lona tu funga, po le na whaia le ai lea, o lea tua, o le whele tau tala iai, o le langi, o le ola e whaamavau, o le tua na whaia le langi, o le tufunga, o le matai sau. Na i whaia le langi wha mai na alu Abramo e sa, ili nuu le leiloa, ai mautinoa, ai wha mai o lona matai sau, o le tua na whaia le ailea. O i nāfo i la le tātou te anga i ai, tātou te leiloa le aso, tātou te leiloa le taimi, a le mesili mautinoa, tātou te mautinoa o lai ai le langi po le ailea, na whaia masau nia le tua, tā pena le tua, le mtai sau poto, le tufunga,
na te whaia mea uma mō lana whanau, whātua o le atua. Nā, nei la fiafi ia o le tātou, Paul Kalame le fiafi whaauau, uma fo nei Paul Kalame tātou tala noa i le vai sfau, e le whātawa ina o le asao tamā. E se o tātou o le tātou mta upu, o le tātou tamwhai e whātawa ina i le intermediate state, o le piliota o ngā tonu o le o langa o le tangata pe a whai e uman le soifuanga. Lo ringa o le intermediate state, lo ringa o le vaenga lona lua, po le vaenga so o mai o le o langa o le tangata. Po le umi o le tangata, o lona vaenga mua mua le nā. Vaenga mua mua. A le intermediate state la, e ola uma lava nganga. E tu sa lava po le tangata mi utonu, tu sa lava po le tangata e ola e lea mi utonu. E ola lava le nganga. Ai o ino fuanga e lua. E o ino fuanga e lua. Pa wal me ese tangata ia. Pa wal me ese ia vaenga ia le taptal noai. O le ese o no fuanga. Ai tu sa le leia. Na feola uma lama. Feoti uma. Pe fo la salo. Ma le mau on tatu tal noai. Na tu sa le leia le vaenga mo mua. Ne lise ese ngola uma. The only leave one chance. Only one chance to leave. Tasi ala manoi o la tangata. Na feoti uma. Lo ringa feoti uma foi tātou. Depends po le ale taimi o te tangata, ale taimi e fio mai Yesu, pe fio mai Yesu, o ola lamanisi. O le soifuanga e feoti uma la. Feoti uma la. O le vahenga la lea po le state. Po le vahenga lo na lua le ka o le intermediate. Lo ringa kai pea o le vahenga o le onga o le tomaititi. Amata le primary. Ia so e lole o le intermediate, ia so e lole o le high school, po le college. Wingo le vahenga o ngā tonu o le o langa o le tomaititi. A onga, mea ta o mea onga, mea ta o le a onga, ai le o i lunga. Whapena fo la tātou, e iei le vahenga lona lua, le tātou tala noa e whataua. A le vahenga lona torula, o ina la lea o le a maua e lole se senga, pe ao o le taimi o le tuitu, the resurrection. A wafa me tu isi le ola. Ai tu isi le fasala. Ne tatu ta o nisi fai upu. Ma tu spa ia famanino ai vaanga lea. Ele ese senga male tulanga foi le contrast fa tu sei na le titi. O le ese senga o le mea e tupu le stangata. Ma le me tupu le stangata. Pe o mai le state lona tolu. Po le vaanga lona tolu. O inala o le whaua wina leo le mea tau o le lefong tatu taua o whaavavau mo eternity e lua e a mata ele state lona tolu la lea e te meo le toi tu lo inga o lesi whaavavau o le pafi le tatu taua fo i le vason te nei a o lesi whaavavau o le ola e whaavavau o le se senga la ngā o le state lea lona tolu e se mea e tula i tangata i le manuia ma le malaia a o nā foi la taunu unga e lua o whaavavau nā. O le lepa afi e whaavavau, ma le ola e whaavavau wa sao nia le atua mo i tātou. O le vaenga la leo le intermediate state, so ka kore ki kia le history wai mo fo le Felsipi ma se tasi o auna tal noa i tūlanga o le vaenga lea ma mo fo fo ini fesili e langa ile mata upu ele se tasi o so fo le whanau longo mai la fo le tātou Paul Kalame. Si siri la le tūlanga lea o le intermediate state e a fo e taulilifa la i a lona manatuanga i le mele tau o le soul sleep. Mana ia la le whaasoa. E na mātal no lea. O moia lea o vaenga i tolu. Ai se le tau ope a tātou wō e au mai le history o le kalesi kirisiano, o le kalesi kirisiano, e uia na tasi le kalesi meka o le kirisiano, ai tolu ona stream, tolu ona la vaiti tele lava, o le katoliko Roma, o le Protestanto, ia ma le ofotoki, po le Eastern, fo le Orthodox, tunu u le tu sae, le ilusia ma le telo tunu u le tuna. Ai tolu la vaenga,
ese la o la tu te tonunga. I le tulanga i le intermediate state, po le meo i le nganga pe auti. I whaatali ele toi tu. O le katoliko Roma, e lon te la tu te tonunga. O se no whanga e wha mamai nai, le nganga e sauni ai mo le ulfale atu i le langi. Le whai ngoe la to o le polikatolio. Purgatory. No inga au e il time fo le auti il tangata ele sia mano e whai e ona te sao le o le whavau. Tu sa pena o le sa mio lei po le amio leanga pena oti ele o iake riso isu. A le Brit Sanola. E vai tau wazina no numi lai titi. O ngol Brit Sano, o le ala vai tasi. A le tele i o le ngasu, o le ese o tel tonunga i tutonu i. A ngā le lua le lau ta ua atua. O le si vaianga tele o le Brit Sano, e tele tonu la i le mele o le ola pea o le nganga. The continuation, the existence, po le conscience o le nganga o le tangata. E alu, e a ngai ino whanga e le tūmau. Temporary places. E lua. E a fui fatali ele toi tu. Uisi foi la vaenga i tu tono o Brit Sano. To leo Brit Sano, o lisi ngol Brit Sano, o toi fuata ina. Lena amata, le tagata leo Martin Lutelu. Le ieli te leo. O isi lotu. E se mai le katoliko Roma, wal katoliko ai ole. Lotu mua le ke sian. Sa iai na. Sa rio Martin Lutelu le tupunga ila le mele to Brit Sano. E se la le ia views po concept a vaenga ia. O isi e te tonu i le soul sleep. I le nganga e malolo e moele nganga i lalo il palpala. Ia il te mi to e tu ma ele nganga lea ruinga e o inaia lu ele nganga o le tangata e moe lalo. E moe il palpala. A le Eastern Orthodox, po le ofotoki. E ilo la tau te tunga e whata ua i la tau le tūlanga e o tiro le tangata mafuta lo i le atua. E le to e angisi mea. E lua mea, e whata ua i la tau le mafutanga e o le atua pe aola le tangata i le o langa pa ia. E whata ua e mengi ofo toki no mea o tangata e ola i le o langa pa ia. Me ka o le live in sanctification. Ola i le o langa pa ia. Maua sa o ala mafutanga ma le atua. E whamavau. Al melanga e se ile of tokima le Brit Sano ia le ia se si temporary place alu ia lenga e vola la tel tununga e iai le mea tau o le maftanga ma le tua straight away pe a whiola pa ia ai e vola ma le mea tau o le tu ina tu le fasalanga eternity damnation le fafanonga e favavau pe a ola le tangata i leo langa e le pa ia le pa ia, o luingo leo langa le pa ia, e a fia uma ia mea uma nature leo langa, a ngasala, a mio leanga, te te e il tala le lei, te te e Yesu le te mino lai, me uma whapena, anyway, ia o tangata o whatoki e le kari kongu ia Yesu, o se whaola, kai pe ia fo i o le te leo lotu i nei vai te mino lai, te le tonu ia Yesu, o se perfecta le lei, po se, fo le lei, e le tūlanga o le whaolutanga. Ia e tau ese le titi ale viu al orthodox ma tātou. Na o mai lo le i le, vai taimi ma tō la o mai lo la le taimi o tala noa i lo la le mta upule nei. Le title nei po le topic nei o le intermediate state. O tangata nei na la tō whaama ite na le senaturi lo na wha, ia po le tolu lima wha AD. O le tangata ingo ia Justin Martyr, ia ma Irenaeus. To ina ia po epiko po ia o le kalesia katoliko sa iai. Ai le katoliko Roma. O to ina ia na la to iai le amatanga o epiko po tangata ia na so mai mala wa apostolo tama o le fatu tua. Iai la ia o onga tangata nei. Sa la to Foilele tu fatasia o onga winga ile tele o mata up ese o tu spa ia po ferme taunga li lifa ia ile o onga o tu spa ia atoa me ka o skola ia po theology foilele o le au tangata su el tu spa ia theologian
na lato a maia la le me ta upule lungo laulau ma tala no ai ma tau lia la ese le titi la o nga laulia wa le lile Augustino Nepo e vai ngol fa pelo nengo Augustine of Nepo o le tangata lea sa te tonu ia lana o nga fa pea a o til tangata mi o tonu na alu leo lona nganga i se no fuanga i fa tali ai le toi tu a o iai la le nganga i le no fuanga lea e mawhai e tangata o lo ola pea o lona ainga ma le lotu ma tangata uma o na tatalo ma ana pongi ma ave taulanga e whaia moa nganga o tangata ia no nofola i le no fuanga fa tolea e mawhai ona toi maua so lato ava noa po se lato tongiola e toi maua to e se meo lato nganga mai se whaasalanga lena uta ua o le me wha mamahina ai ia nganga e sauni ai mo lulu fale atu i le langi po leo lai wha babau e mawhai lana o na whai ai ia le ngā luenga tangata ia ola pea le alae mafua mai ai le au onga lea le katoliko ole por katolio ai ona tali le ia o le auli ia o Justin Martyr ma Irenaeus i le o onga Agustino of Nepo e whapea e whapele saolana o onga awana le pau le taimi e sauni ai le tangata mo lona wha moe e whamavau pole se tūlanga i le whamavau eternity o le tangata i le lumana pe auti wana o le taimi o la i le olanga le nei this is the only opportunity e ta pena le tangata mo longa eternity e le to e maua sisi ava noa i sisi lava i tu ai ngā nofuanga e le i sisi whainga e sao ai le nganga e oti pe a oti le tangata i le a mi o le tonu ia malu i se nofuanga e mese o se oti e matau la le o onga le no fatu lam tanga le o onga la li o Justin Irenaeus le pipi ianga ia le si vanga o le protestano a oti le nganga o le tangata a mi o tonu na alu le se oli fatali ele toi tu fasalang ai a oti foi tangata mi o tonu na alu le lo na nganga i protestano e fatali ele toi tu ili toi e fio mai o Yesu le taimi e toi tu wai o e na oti o ia Yesu ia po le tel tonu da to le si vanga le la pentecosto te mo si tianga ole na ia ai te matau le foi la e tu la mai foi tanga le o foi ngoleli o Martin Lutero e o Martin Lutero na sau mai tu tonu le katoliko Roma ia na matua te tonu lava ele purgatorio mo le onga le ai na zau ia a mata le tu lea o le protestano na matua i te e anga i o lea o onga lea ia le li lea o Martin Lutero ia le lava lana tupunga ia lea o onga lea malangolango ina e le protestano ia po le futoi fuataina ia le tūlanga o lea o onga lea e te li tonu la i le malolo atu po le atu o nganga i vaenga i elua e fatali ai le taimi ole toi tu ia ole na e no utantal noa tu le history ma le tato mala mai ai le fapea o le aufai atu a mea e se pe sao po ai sao le tu atu i lo finangalo ma lau fa longo ma lau fa fonga me se fo lo lava tel tonunga a lu tala noa tu le history tusa ma se fa so ai ma se tasio so le tulea ele intermediate state o le ngangol tangata tal noa i mea e tau na fa so atu le tato pol klame ai le se awala ina ia fa pe ai a me o i sa o i se le ai ia talama fa sa lo finangalo ina ia malam lama i tau nu fa ungol tato mtau ia o mo se meonga ai pipi pe o mai tel tonu ele mena te tel tonu e isi awali si kola ia o tu spa ia na la tu fa o wina mai lava le lango ina o le o onga le o le temporary places ia lua
alu ile nganga fatali le tutu e pe le ile mai Italia o Thomas Aquinas o yele na ia lango ina malosi fo ile tulanga le intermediate state ya nganga e lua meo ia ia male lile o John Calvin o le falangi o le tangata skola lau ilo o Calavini na ia lango ina fo ila le tulanga leo fo le e pe ona o ta watua e vaenga ye lua e o ye nganga o le tangata a mio tonu ma le tangata na mio le tonu ai o uma ia ila tau leoti po fela vala le mea e ti tel tonu ai tel tonu pe o ye lo finangalo ai o le taputala noa nga i le wa mea i pi fefe i si tala noa ai pe e fo lea e tau me i pe a o i tulanga me fo e se tulanga o le compromise ai ia o onga manatu al mane ye yol fasoa e fa longo ai ia ma si le fia e foi ai me al history ai me sa mena ma fu ma ye nei me ma tanga tana la to tala no ai ma fa mautuina ia ma foi atu lo ma le lile o Constantino le emperor le Roma le vai temi le nga na ia fatanga ina uma loa o nga ia o moni masa o ma tau lo le kalesia Cristiano o le kalesia Cristiano o le Catholico Roma ia wa batu il fatanga na le lile o Constantino ma sawo lo le kalesia na pauale o le vai nga sai ile stream o mo sai ile amatanga lava ile ia masisi la na ia ile talitonunga por fatu tuanga fa Cristiano ia vai taimi centuri mo mua lua tolu fa lima ono fitu balu o mea fa nga ole Catholico Roma lava sai ai il meta ole kalesia Cristiano sorry na ile por centuri lo nono na break out ai ia le ofotoki le tu sae mo ese lo la tau anga ile tu sae ia ma fai lo le sila la le ole o ese mai tono el Catholico Roma ia ai fato break out mai ia le reformation po le Protestant voi ile senaturi se fuluono ta silima ta sfictu ngalu ese mai il tangata le o Martini Lutero mai tu tonu o le Catholico Roma o se tasi o skola whaia o ngata mai ma le poto sa i tu tonu o se I think he's a brother se felela po se i tu tonu o le kalesia ia ai na me ese na lu ese ma ma vai ia ma mata I lo le si tu tele le o iei le tele e kalesia e fakasa e kalesia metutisi e kalesia papatiso ia metutisi kalesia o mai engelangi ia le tele o le kele o le lisi o le tu lea esa o le oanga I le tu lea I Europa ia nenga te folea o tupunga mai e kalesia evangelia la le pumpuna mai e kalesia le ai meta o e kalesia charismatic po e kalesia pentecostal le ai e kalesia ia vai temi leia ia lena sa tatu tala noa I le vaso lente ne winga le upule oti me ngana e Peru e se le taua te na e toi fia fa taua le upule langa ina le center e ngai that's a center po le central datum ta upule oti o le upule o le mavef le upue Peru o le tete anga ma le tua e whaavavau o lo ringa o le anganga o le tangata e le to iai se avanoa e toe mafuta ai pe toe maua se avanoa e toe maua se mafutanga le tua ma le anganga le to iai moti lo ringa o le spiritual death o le meta o le oti fa le anganga e oti le tino tanu e alu leo le anganga e le o le teimi oti ai alu leo le anganga I se oli pe a fai o le oti al tangata mi o le tonu te el tala le te Yesu te e ola I le angsala ola le mi o le anga ai oti alu botil tino tanu botil tino o le oti momona a o le si oti o le lai fa tali le si oti wa le walu le nganga no funo fu I se oli
e whaatali ai, le toe tū, le toe tutu, o lona winga, a o le teime o le toe tū lea, e toe tū mai le nganga, e toe tū mai i le whaasala. Ngana winga, o sauni oti. Oi nā lola il whaamsinonga, il luma le nofoa sinsina, o le tua. Il whaamsinonga muli lea, il whaamsinonga tele lea. Na il whaalinga lusful, whe momoe le lima. O le whaamsinonga lena. E umai loa la malenga. Ruinga la auti le nganga. Melanga tau, wa te tea. Wa leila se siava noa e toe sawele nganga le, toe whaisala mafutanga ma le tua. But the other side is a different story. Aurisi pito, e ese. Ofea, anganga ye protection, anganga ye le langi. Aisa, o le a maua le a manoa. E le ngata o le a tu mai le ola. Ai o le a maua le si a manoa, they are still alive. O la lava ola spirit ia, ai ua maua le a manoa. E sao whanga tu ai mo lesi mafutanga wha wau ma le tua. E le ngata o le maa lo ke riso, a o le ola e wha wau pe a uma le afe te usanga. O le maa lo ke riso. Le la ua maua le tali o le tātou fisili. O whea lu ele nganga o le tangata, pe a oti, le o manino. Manino mai, o le taimi oti le tangata, intermediate state of a soul, e alu se no whanga e le tū mau. E whaatali ai li toi tū mai. Paenga o mai e lua. O isi nganga e o i parteiso, a o isi nganga e o isi ori. A o mai la le oti so tangata. O lo ola maso i fue lo langi li taimi li nei. A le alulo na nganga i paradeiso, heaven, o le alulo na nganga i seoli, o le no fuanga pongsa. E lue tu ai ngā taunu unga e peona tātou talanoa. E o mai mulmuli pe a mawai nei mea uma, o le lalolangi fou, a o le isi, o le afi e whawawau. Ma o nei taunu unga e lua, oni eternity, oni whaavavau e le to iai ni ngataanga, e whaavavau le paafi, e whaavavau foi, le ola e whaavavau. O lona winga, o nista ngata o le alatu mawaina le isi whaavavau, a o ista ngata o le alatu mawaina le isi whaavavau, a e fua uma nei mea e tusa, ma le ola na ola ai, il teimil nei. Pena maua le whaalatanga Yesu, na fola atu i atu oe, na e whaalongo iai, le tio anau nau ia si mau oa e whai atu. Le ala masalo tatu te o ti ai. Ta atu i o uso e to lima awone i sau se si nei. Ai whata ua i nā i whitalia inga nā le mau oa ma la salo o i ma Abramo le upu whalongo. Mo i Abramo a le whalongo. O mai le mau oa a le au i nā atu se si e toi tu atu mai lo tia lui e le whalongo la tu te le whalongo ai fa mai ai ko kari mai le ele tu o ile ya Abraham o ile lila ala ye mo se mala perfecta e whalongo ye fa mai le lila ale la ku se si ko la ku le whalongo ye o fa mai le mos a mai le Abraham o ile lila le mo ale whalongo la ya mo se mala perfecta a ele whaalongo ai lau foi whiaunga e ke i ke mingi. Pe tu e luatu se sina i e woti. E le salamolapa. Amen. Ia whaavau na lu. Malma te e lusu ma le lima whai ue whaasu malono. O na lato o atu ai lea o i lato nai le whaasa langa e whaavau. Whaavavau le fea, whaavavau le afi. E wha mai leo ane tolu rono whai pue tolu sumalono e whaatau i lesi whaavavau wha mai. O le e whaatu tua i le alo. O le alo taimi e tupo i le mea o le whaatu tua i le alo. O le taimi o le ola le tangata. O le e whaatu tua i le alo. Ua ia te ia le ola e whaavavau. Lesi la whaavavau le. A o le e le whaatutua i le alo. Pe le talia le alo le tua soifua. A ola. E le i loa e ia le ola. Seswa apunga, e le va ai o ia i le ola e whavavau. A o le toa sa o le tua, o lo tu mau lava i ona lunga.
O mo mai. O ina la o mai whaatasi whaavavau e lua le whai upuna le yoane tolu whai po tosu mo leon. Ma nino mai a. O le ua ia maua le alo le atua. Se si whapunga o le ua maua se la maafitanga ma Yesu. Ua ia te ia le ola. A o le o ia te ia le alo. E le iloa e ia le ola. A wana o le to sao le atua. O lo wha pepe i ona lunga. Ia. Len tatu tala noa nei le maua. Le uma foi na ufai atua na nei. Fai po lusu mal fitu. Lo uta mai Abrahamo. Le alanga lea. Ia, fieta maa foi. Tewa nata lea mzalo. Le lopo se isa la elu longo. Kusa malongo fai ngoino Abrahamo lonta maa. Ia wa tala fa ngongo ele. Pea na uta ele o se mea morning tupu. A o le ata na tusi su e fai atua e presenta kwa ile fa toto lea. O le ata ina ia iloa i e fo i e tangata Israel, tangata i utaia. O tou le ute fai atu iai. Lo uta mai, lo luinga o kaka Israel. Lo uta mai, a wai le tamaa ia tangata wha pau iai. Ia Abrahamo. Ia te lo fo i ta au i tangata Mosalemi, Abrahamo, fai whainga la kova la au i lo uta mai Abrahamo lang. O singa tangata e tel tonu ia Abrahamo. E fia fai Abrahamo mo la tu tamaa, e lo tusa ma leo langa leo la, na ola i a ola. Ia te lea lolangi, i le malam lamangi tato Abrahamo. Awa mai e Yesu, Abrahamo lingo Abrahamo, langa o i o tamaa la o fatu tua. Wa mai e Yesu e whaunga Abrahamo o stangata na mutua a ola i le fatu tua. Fatu tua i le tua. La fu o sao whangai o i le langi, ona sa ola i le fatu tua. Abrahamo la le whamai noti la salo adu sa o a iei le nganga o le mau o la salo. O ti la salo alu sa o alo na nganga whamai nai whamai tu spa ia pe awhitau iei. O no mai leo angelu a watu le nganga o la salo. Ave i autafa o Abrahamo. Ia na fo i tui tau marisi vaianga. O le fata o Abrahamo. O ina le ua nofo ai la salo ina woti. A whela i Abraham o lai paradeiso le langi. Na wala uleo le lila, lo ta mai Abraham. O te whaatonga atu ia joe. I beg you. E makauria lai tau anau, lai kau alanga mai le whaasalanga. E le vevela o le mea lai e le nganga o le tangata. E le oti, a still conscience, lai malam lama le nganga. Alai mu, alai asa, lai la ngona, le maftia. Mai se e awina atu la salo ile a ingo lo utama. Fai po lusu malvan. Awai to a lima o uso. Whalongo yupu ia. Ina ia mamolitino atu ia te ila tau. Ina ne ila tau o mai foi ile nei mea pua ngā. Talo fai si mau o Ua toe sala mo ai au tuai. A maturi e tasi a le ola sa ola ai si mau o. Tasi foi le ola na ola i la salo. Tasi le ola e te soifua ai. Tasi foi le ola u te ola ai. O le teimi la lea. Teimi la lea le uto e mana na o iai ia si mau oa. Ai sea, mai mau pean to e Moses ia mano te toe ola ai. A lela ua le mwhai no uto e ola. Le ua nofo lo nganga le nei nofanga o le whaasalanga. Pua ngā ine te miu. A leu te manatua si a ingo lo ta ma. E to o lima uso lai no nofo ai. Whaatonga loa i ala mau oe alas ia Abraham. Ina ia whapena ona. Si a latu ase messengers. Latu se ave au. Whamai momoli tino. Lale winga lopuna ina ia momoli tino atu ia te ila tau. Lale me mga o le lile momoli. O le tala le lei. Tala le lei le ana te e le li le a ola. Momoli tino atu ele ngata o le tala le lei. Ai longo iai. I o lato wha longo matalia le tala le lei. E se alme tatu te iloai o le wha longo matalia se tala le lei good news. I le manatu le uto e manatu ai i le li le. Le anga fo i na fo mai.
e tuli atu sesi sei momoli tino atu ia te ilato. Avoid, aua ne i o mainisi ne ruinga. Alai lo le leia le maua, e te tau na iei se mea e wha longo iei o nauso. Momoli atu iai, momoli tino atu iai ilato, se fe au. Le tala le lei. Le a whaile nā tala le lei ma mea e le ma whai e ilato, pe alatu talia, o nao o mai le mea ne ute iai, poponga. E sel taua, au sum tō whawhine le fiafi. O le oti al tangata a Newton, e moni lava usum tō whawhine, o le oti al tangata whātua e alu sa o lava lona nganga, ma futa atu ia Yesu li taimi lava e oti ai. O le langi, o se no fuanga o le file mu, no fuanga o le manuia, o lo o fio ai le tua, the presence of God in paradise. Ioe, e tu mau lava le tino o tangata, whātua i o la tautunga mau. E whaatali ai le toi tutu, o le au whātua le teimi e fio ma Yesu. A o la tua nganga, e whaatasi atu i le li o Yesu i le teimi lava, e oti el tangata. Le whai tau atua le lua le konito o lona mata upu e 5. Te loa umafu on tātou, on tātou whaita wina, ai, si o whaita wina tunga ia le, upa sulima, mtabu sulima. A lona whai upu, lua konito, tāpu 5 lona whai upu e walu. O mātou loto te tele, ma wasili lo mātou manao. Iau ese mātou le tino, o ese mātou le tino luinga oti, a ia no nofo i mātou maleli. Lena tātou tā ua le upu o le maveth o ringo le tetea. Alu ese lo ma le tino, ma futa atu lo i le li. O alu upu le nei o le Thanatos leng tātou tala noa i fo, i le aso lente neo le upu e le ni a Thanatos. O le tetea fo. A o le tetea lea. O le tetea le tangata maisi tangata. O le mafutanga. E le ngata la o le tetea o le tino maleanganga. Le wingo le upu e le ni o le Thanatos. A o le tetea fo i o le mafutanga. Matangata, o tetea. O le nā tetea. E le toe mafuta. E le toe eise awanoa. E le ase se senga mali tetea o le anganga o le tangata, lea ma le atua. E le toe eise mafutanga. E whapena fo ila le tetea anga lea. E tetea e whaavavau. Tetea e whaavavau. E le toe eise mafutanga. O eisi maliu. E te whaalongo ia ele upu lea. I mo meo tau tinonga tangata. Mo meo moli mau. Ia mua muatu. Tato uwhiloa i le langi. Ia mua muatu anti, mua muatu anko, mua muatu tama, mua muatu tina. Tato toi whiloa i le ola e whaavavau. Te loo nei whaupunga. Wana ni whaupunga fo i lea e fai e leiso na winga i lo ulava tel tununga. Aisa, e leo mana malama le tangate le winga o le oti, ai oti le nganga, ai oti fa le nganga. E le toe maua se awa noe, toe ma futai ma sisi lava tangata po sisi mea. No way. Na uta ua nafi i la umata aupu wana utala noa ai i le mta apul nei la fo la unga nafi o tal no ila ele ele ta tau ona yeistangata na te fola ina le intermediate state
o se tangata woti awa o le mea patino le ale atua. E masalo na ni upu fo lele o le whalai au, upu whamalosi au, upu e. A o le tūlanga moni a le to inga mea le ele vaenga lea. Na o le atua lava. Na o le atua na te loa mai e si le fia, le mea le walu ele tangata le woti. Na o le atua. Pele ai lava masesi, po le alu tātou bauti noa, po le ale. O whail tātou whamisnonga o le tangata leo la walu lo na nganga i parateso, i lo le whavau. Onge whamaila i ele, tātou wheloa i lo le, a tonu o lai sa o le tangata lea i parateso, a whawhea oi, a whawhea au. Ua e whaia lea tala mal mauti noa. A e manantua o le lava te ola e tā pena lau fo i oti. E te le mauti noa po le a le tūlanga e iai lo maliu, ma lo fo i oti. Pe tā te o i le destination le alu i ele tangata lea, pe a whai e moni lau mate. O le alu le tangata lea i le paradiso po le langi, po le manuia, o lo whaatale mai. E se la le tau. E ise maliu fo ina o luatu i eile astonai. Ia, whalongo wala mana i o tau tinonga ma moli mau. Ai, o whalongo ia i le whaupunga le mapea. Aua tātou te whewhewhe leoti. Aua tātou te lalafi leoti. E se mana i o le whaupunga. Isa, i le eise se mawhaina lafi leoti. Mana i al whaamalu si au e lana u whalonga i. Aua tātou te whewhewhe leoti. Aua tātou te lalafi leoti. Aisa, i le eise se mawhainga lafi leoti. Ai aua ne ngalo le wingo le upu oti, o le oti. O le te anga e whaavavau. Mai, ma le atua. Ai atu umai le upu e leni. O le thanatos. Te amalu a inga e whaavavau pe a whai te oti ai le alu loa nganga. I le manuia po paradeiso o loo. O atu e nganga o tangata e whiotio i ake risu Isu. O ina amoni ala e mawai lava noa. E to e mafuta ai nganga i e to olua o oelewa e te utino ma le tangata leo momu atu pe a whai a e alu le nganga o le tangata lea i le paradeiso. In a right destination. Ai oti fo. O na alu sa o fo leo loa nganga i le mele. O inga kongo ala fiko a mafuta ai. To e whailoa i ai. Ina. An mea ngai ala inga whaintate lele whai o lea to inga whaupunga whapea. Aisia, lea ngai lua destination. A kongo e saolisi. A o e lea e ua e whai al kara lea. Ia, whawhenga i roka koe whailoa i lang. Kako ua e maukingoa. E le leia la fo e pe manga ia fo le whai o le tala. Pie lu i tau ai tau lo langa o la tāpena ma o la seo langa sui. E se ale o e mauti no wa luatu seo anti wa luatu seo tina wa ile o le whaba. A mini ile i paradeiso. A o e la lea. O whawhea la oe. Whawhea. Ta te o e o. Peka ki o le spiko. Ia. Le na tōnua. E lisi talanga o whamtaleina e lisi aso. Ia o le poka foi elisi ali a lela o foi tua. Te lola ele minding. O le poka. Fai sa ninga le sia ka le sia. La unga le fai au le ola whambau. La unga le fai au le maneia. O le langi. Ai matangase oli. Ma le fai au. Ai otila. Te luatu o lewa no whaatali mai le mosini. Ave o e melei Abramo. Na, patali me le mosini luma le gate, ave o ina, ave sa o ave me le Abramo. Ai e oti le amio leanga, ai oti o e whailang sala. E te latu. Ai tongi ele skuta ia o e ngai wha se e leanga i lanu. Ngai wha se e leanga o e leise si alu e fo e ave o e leise ave ka vale ave o e pe o le alu le ilunga e alu anga ilunga le me ave anga i o e. Ai oti ele o ia i sulo wola. Ia ke vai ngonga kwa kongi mai le skuta ele pal foi le pal pala kongi mai a second hand kongi mai fa ki fale o ila
e anga o lo le le sa la vale o fa kasi lo le uli la ka vale o ku lo feo ki mo e ya la wa o la wo feo ki nge o lo anga o la uli la fa pe a vo le i ski a kongo fa pe le ski a kongo o ki a kongo male fa me ki a kongo male fe o lo o feo ki mo nge la uli o la fa pe ki a kongo ka fi se mang ai o le mo sin la avengi la ka mai la voi fe awa nga lunga la fa ki fa ku skutar ki a kongo la ai vai ku le spik yo la fo e fa ki fa e mo skutar ve la fa ki fa ka foi milia le ka poi sale fa ko ki a ko sale fa pe we ka ru lunga le nga la unga ngel ka o fa mai ka le fa e o le pisa longu ka mili po e mo da longu Ko nga melanga mo wa veng for aya le on sai pe ti yo al ke mi ya voi uma ya sa wol vala e sa le sa wol vala o le tu wa ka penga sa ungi le inga ya fa modu o le mosina alula ia le escort o ave sa o e fika ave o mele ya pola mo mele il polteso o le loko ala ku kongi al skuta ya o ngapa me ko kongi o lo le angel le la me skuta ya o ngale o nga ko ala ia le ngala ya na pena so ifuanga ma le langa le sa juti le o sauni o le tapina pena o me mo ia usum tu va fin e te lo na fai se oli na fai mo angelu ele fai mo tangata me mo ia Langole sa utus pa iya. God designed seal for the lost demons. Mo te moni maangelu ol pongsa. Ele i whaia mo se tangata. Palongo foi la ia lo ele. El tusi le lau whaita wina. El uan tusi le lau whaita wina. O le lua pe te lolo na mata upu e lua. Lua pe te lolo na mata upu e lua. A lona foi upu e wha. Lua pe te lolo na mata upu e lua. So e meita ro tusi a. Lua pe te lolo na mata upu e lua. A lona foi upu e wha. Awa a whai na le whasawina le tua le au angelu o e nang sala. A ua na tui nātu i lātou i mai au a mea o le pongsa i se oli. Ina ia tāo fiai i lātou e o i le whaamasinonga. E whaulinga mai i le whai upu le tātou whai tauina. O se oli, na whai e le tua, mo angelu le pongsa. Whamai e sai ai i lātou i mai au a mea i nā. E whaatali ai fo ilo lātou whaamasinonga, awai ai le whaamasinonga o angel. E malisi maule so tau sa ili atua, a fo e whaamautu atili, e li tau a tele o le maule. Sala o tau te enu na whai tau atu la ia lea. A le tātou te loa, le tau a tele o lo tātou loa. E le whira ngano le atua ina ia oti tātou olea i se oli. O le whingano le atua i a tātou whioti. I o tātou maua le ola e whaamavau. Maua e tātou le ola e whaamavau. Su atua le. Eli whingano le atua ina i o tātou whioti. Ona tātou ole anga i le afi po se oli. Te ngaro le tua i nei o tātou whioti. Ona tātou ola i le manuia. Ua uma ona ia saunia mai mo i tātou. O le pafi usumtua whawhine, o se no fuanga e whaavavau o saunia le atua mo angelu o le pongsa. E le whingano le atua istangata ina i oti, o nā alula ia lea oia,
i se ori. Ai ia maua uma e tangata uma le manuia ma le ola e whaavavau o ia saunia. O le matei o lusu ma le lima o le whai upo e whaasu ma le tasi. Whaalonga fwese o whai tauina. O na whai atu lea o ia i e o i lona i tū tauanga vale. O outou ua whaafanoina. I nao ese atu ia na ia teau. I le afi e whaavavau. Ua saunia mo le ti apolo mana angelu. Whaalonga fwese le whai upo lea. Le lau toi whaitawina. E lo ai o le afi e whaavavau na saunia e le atua. Mo le ti apolo mana angelu. Ono whai atua i le o ia i e o i le tu tauanga vale. Taimi le o le whaamasinonga o malo. Whaamasinonga e whai e Yesu il whonga ele nei il whaamasinonga o malo. Whamai. Ono whai atua i le o ia ia te ila to o lo le tu lona i tu tauanga vale. O outou ua whaafanoina. I nao ese atuia na ia teau. I le afi e whaavavau. Ua saunia, whaalongo upu ia. Ua saunia, o i saunia ai, e le atua. Ua saunia mo le ti apolo mana angelu. O le afi na saunia mo le ti apolo ma angelu. A o le ala uo e matangata whaalong tata. A o le afi lea. O le afi na saunia e whaasalai angelu. Lango angelu na amateina le me tau ole whaamolunga. Tutuli mai e le atua mai le langi ono le whaamolunga. Tasi o vai tolu angelu le atua na to ulu mai na pa uva tasi mai malus felo. Po satani, po ti apolo mai le langi. Aisa ua fia whao vi inga. O fia whao le no fuali po o fia whao le mamalu o le atua. Na unai mai ele atua mai le langi le ti apolo po lus felo. Ma au angelu le ua fai o te moni, o angelu o le pongi sā, wha o soso ma tau mwhai wha leanga. O tā pena e le atua, le afi e wha wau mo i la tauia. O le afi la, e mo le ti apolo, e mo le antikeriso, e mo le perfecta pipelo, le umo fai tau ian fai tau atua, le tu se wha linga le iai, le unga la ulia na la fa umai le afi le, ala le me le wha mei i Yesu. O le afi na saunia e le tua, mo le ti apolo, maana au angelu, po te moni uma, mea uma, leanga uma, ma le lea. Fa mai le whaalinga e luse fulu, lono whai upe se fulu. O le ti apolo foi, o le na te whaase se ia te ilatou, ua lafo ina o ia i le lepa afi ma le te io, o loo iai fo'i ma le manufe ai ma le perefeta pepelo e pua ngā ina ai i lātou i le ao a toa ma le pō e wha vavau lava. Ta whanongo lei, o mea ia, o mea na tāpena e le tua mōle ti apolo. E le tāpena ina e le tua lava se mea mōsi tangata. Se me leanga e alu i tangata. Se ilonga o fia alu i tangata i le mea lea e... Whanong foi lei, lenga foi taul me momore mai lupe telu. O la foi sai a ngelu i fea, i se oli. La sai ai mai e whaatali ai le whaamisinonga. O na lafolo le whaatasi maliti apolo i le whaasalanga la le whaavavau. Le afitele, muli, le afiole. O le malaia, le whaavavau. O lo luingo se oli. Ele i designinga ele tua mose i lo lava i lo emal o faitau i el tu spaia. Aisa, o le finangalo le tua. Ele finangalo le tua ina ia mala ia stangata. Pe alu se si le afi fa vau. Na mana o le tua ina ia maua uma le maftanga. Leo o mana fai e Yesu le meta o le lenga. Talo mai a tamu ma eva, na leanga ele tangata ma le tua no leang sala a tamu ma eva. A ele i whaava vau aile na leanga, ele i whaava vau aile na brokenness o le relationship o le tua ma le human being, po le tangata, humankind, po tangata ola. Ele i whaava vau, na sau Yesu whaile whaalutanga.
e toi so moto, toi so o toi tātou ile atua, toi whaile mawhtanga ma le atua. Nai wha mai ei ia le tusi a roma lona mtau pue lima. Wa ta ua mi utonu ina i tātou i le whaatua tua, e ala ia Keriso Yesu. Wa tātou le lei fo i ma le atua, and we are reconciled with God. Wa mai tātou le lei fo i ma le atua, ona ai, ona o Keriso Yesu. Wa maua le lenga. Now we have the reconciliation because of Jesus' blood on ole toto Yesu. Luingala, wa umno whaile le lenga. O le kangaka la wala ia o le ale alu i mafuta ma le tue whaamabau. O le lenga ngai mwhaintu e luatu le tangata, ang sala ma le tangata na sauni alu e oti. E toe alu e whaile la maftanga ma le tue, a mata tua le teimi neil maftanga na ma le tua. Se ia o lava i le teimi e oti ai, o la lava i whaile maftanga ma le tua. Na faa wawa ia leo le nei maftanga e o lava i le mahalo le meleni uma luatu ma le ola e whaamabau. It's a continuation thing. It's an eternal relationship, fellowship of God and mankind. Matangata. O le memo ni uso peo na utaua, e se le taua, wo fatu whawhia le upulea, a le ufu tutoe whaiat. E le fina ngalo le tua, i se tangata e ola i se whaasalanga i a lona nganga. Se tangata ola. Never. That's not God's intention for any human being to go into the damnation of hell. Leai. E le fia le fia ngano le tua i le oti al tangata. Alaya ola i le amio le tonu. Ai sa fia sila mai o ia i tangata ola umalama. Tangata sa ola i le sala, tangata ola i le sala, tangata olo whaia le tuina naunga. Tangata ina ia li liu masala mo, to turn and repent. Li liu ese mai le amio leanga, a ia salamo, ai le ioti eza, ele mana ole atua alu sesi se whaasalanga e whaamabau. Li liu mai ia teia. Lo fai tau atua tu se Ezekielu lo mta upo tolu ngai ele fai sumal tasi. Fa mai le atua ia Ezekielu. Fai atuia ia ila tau o la ufanau o le nu. Le enu no foi au vai o Papelonia i vai tafe o Papelonia le taimilo Ezekielu. Fa mai fai atuia ia te ila tau o la ufanau. O lo ofeta lai mai le lii o Iova. O te olau. I'm alive. O te le fia lava i le oti a le tangata a mioleanga. Ai ia li liu mai o lea mioleanga. Mai yona ala leanga umalava. Mai whaalongo ye. Mai le tua. I'm not interested. O te le fia. I don't like it. O te le fia i le oti pe a oti le tangata ala e oti le amioleanga. Famai, famai, o leo lau, I'm alive. Esa, o lea lava e ola, e o maltimi, o lea so i fua le tua, e le li liu o ia, mai le amatanga e o lava le ngatanga e le sui, e le li liu le lofo le tua. Mai o te le fia lava, i le oti al tangata, e amioleanga. Ai ia li liu, na le winga le upu li liu, salamo, ai ia li liu mai, o le e amioleanga, mai ona ala leanga uma. Usum tuwa fine, e moni lava se oli. E moni se oli. Sial is real. E moni se oli. E moni le langi, ai moni foi se oli. Wato tero tangata. Hire fi whaalongo ringi, koe ngā karangoa e winga se oli, e sia. Mai se, e iris kali hoi le whapea. Se kako wa oki ai, e iris kali whapea. Se kako wa oku le langi ngai loa ila ia, whawhenga i loa, o whamakalanga e le aingi winga e le se a ano, e le anoa, ia ia toi ngā whamtalanga.
Sisi kako feoki, sisi kako aku i le langi. E fa kako ke o le langi kako langi. E le se langi er kako ainga fa malmoli. O le langi e le atua. E pule le atua le tangata e latu i langa langi. Na le me mo ia e le fina ngaro le atua e alu sisi mea pe auti. E le fina ngalo ale atua lengo fai tau atua. E le fina ngalo le atua e tangata e oti alu se oti. E fa atali e lon to e tu wa to e tu le fa sala. Aisa o le desperation po le nau ta inga o le fina ngalo le atua. Ia o atu uma tangata i le langi. Ia oti le tangata alua sa o e pe o le nganga o le mau o a le nganga o se o i fo io o la salo le sa o al fata o Abraham e fese manga io se le mosin nga ave isi ko inga papala o la salo le mea la i el to ina ia makaulia fo le tala e matautia le tala ia wa e tatu faitau ne i le tala o ka le wha mo i loto o la le mesa iai fa mai sa ta oto asi nei to ina i fai to toa. O le palace, o le mauta, o le mauoa. Ai la talata mai lona lao ai po lana lau ai i le fai to toa le ai ta tia tu ai si to ina fa mai le tala tu spaia. Ua wa e ia ta i fau, ua eto ia ona manua. No inga ona matua i if you picture the picture of the nature of this kind of life compared to the other side, the wealthy man was just sitting, enjoying the life, enjoying the wealth. Kilo mai lalo il kaka lea kaki ki aku yung fai toa. Lale me iai, nga ul fasimo ai umal fasimo kongi malpong aivi wal menga lenga fe mai o moi mea crumbs fe mai o menga tau ai mai le la ai le yes ko ingola sal e ta mai i ka ua me lua i le vaso lentene o le nature le tangata e olai o tangata i e tolua sa ola i ni winga. Tofu al tangata malona winga. Malona winga maona natura. A vaile i ele fatus tu seino le tolua lea. O le mau oa. Sa ola fia. Le ai ma se mea e popole ai lona loto. Le ai ma se fala ve lave pole lona mafau. Tele ana tupe, tele ana mea. A o lesi tangata le ta atitia mai lalo. O le mativa, o le papala, le aima se mea e tango lima i ai, sa aisi, le ese o le fatus tu sei na o langa, o le tangata e lea lofa, ma le tangata o laimana o mia se alofa, se si alofa atu ai. A le tangata le tele na mea sa matua ai sa le alofa, fa maualunga, nofo atu i lunga, a tati e tia. Fo le kompea le kele o mea tātou te fatus tu sei nei leo langa. Leo langa me mo le tangata e le kea e lis tangata e le foai, tangata e fai mai e lotu e le se alofa i lis tangata. Nga hola umana le uri ia. A le ese senga. O Abraham. Amino o la salo. O le tangata fatu tua. O le tangata ami o tonu. O le tangata pipi ilo na loto i le tua. A le mau oa. O le tangata e matua i le ai a masana mafitanga ma le tua. O lo le teimi ua. Feoti e le ulia. No feotia. Uma lo ma leo langa. Uma le amanoa. Le sina me te un tato mauti noa. Uso mtu wafine. O le teimi ai oti e le tangata. O le teimi nai uma i le amanoa. Uma i le amanoa. Ai mese fo i tato tangata nu esi. Kako, Gentiles. Tau lia nai fai mai ia o ngala apostolo o Paulo i le Kalisia Roma. Fai mai o tato wola il teimi nei. Ala il teimi. Se o le teimi o le lofa tu noa. Mai a tato wola il teimi o le lofa tu noa. Se fa mal mole. Tope mai tu tonu. Fai mai vave mai tu tonu. Tonu i fea. Tu tonu i le lofa tu noa. We gotta hurry.
and make the most of it. Come in. Accept Jesus. O mai tonu talia le whaalatanga, talia Yesu, masui le o langa, ola se o langa, fia ma lo le langa whaatua i le tua, po le ala wala o lotu e lotu e zoom tua whawhine, o le me sili mataua o le ola i se o langa whaatua, maua le tanga ma le tua. Maua ke riso i lo o langa. Seki me oma. Seki me oma. I le tau alue, e lisi me la kau alue fue sa iri sisi, ustai e nai lau fai au ba fa se lotu o ngai te loa o ina ma lofa ma fanga moni lo nganga. Aisa. Se te fiwa sa iri lotu. O le me sili mata ua o le ola o le tangata i se o langa fatu tua matau ma fai le fina ngalo le tua. Maua ke riso i lo soifua, seki me oma. Whalongo foi la ia lea ele i upo le apostolo Paulo. Mai awale au soe, do inga le tau tala i tangata o le tua. O te loto nei au tau loale nei mea lilo. It's a mystery. O lale mystery le fai mai e. E leo i loa i tangata, e leo i makari, o i tonu al vai mea lea, o le tau tala i Paulo, il vai ang tonu al oltusi. O le tau tala i tangata nu ese. E leo whapitol tala lea Paulo i le mea lea i tangata o Israel. Nang o Paulo le tusi a Roma, o mankan ngoi i tangata Iuteia, li liu maikal ngoi nu ese, o ma li liu i tangata Iuteia, o ma li, ai whaitaunge il mta upu le, mta upu sfuru le, ma le iwa, ma le, e whape ngā Paulo, o mang oke aku i waanga le mawata, o whawhitauri le tupu le kalesi a Roma, lua i tu ai ngā tangata, tangata nu ese, tangata Iuteia, lai whita wa ia ia winga il me ta o le ta'u ami o tonuina. O le tusi la Paulo, o mga whai atu nu ese, whai a Iuteia, whai a nu ese, whai a Iuteia. Nei kukusa uma o kou, le anga uma o kou, le lei uma fo o kou. Ai o me lai, o le tau tala sa o a Paulo i tangata, ei oe maa, wha mai a. Mai sole, iau tau lole lei. Ia le nei mea lilo, whalongo. Ina nei, o tau whaafia pupoto, o le telo tangata. O la lilo ia i la tau, le mea lilo, it's a mystery. O le mystery le ale atua, e winga ia Israel. E leo tu ulafo ina e le atua o na tangata i le teimile nei. E ui o lai whaasala, e ui sa whaasala i le atua mai le teimile mai le ti a fitseful. Le na tu sunu ele a aima ta ape. A e leo tu ulafo ina e le atua o na tangata. Langa le il manatu is tangata. Wale turn wale liu pa tu ole tu ya Israelu e le tu mo Israelu se amano ai fa longola ale la fa tu inu ese o ni ngalo ya tu le melilo ngalo tu na si le fiala na por kala me mo Israelu mo no a o to nu ese fa non foi la ile le ne melilo ina ne o to fa fia popoto o ko fa masingo Israel fa mai ua fa ma aina loto o Israel ringa nga ngai tribes po ngai tu a inga iawa sasa ele tua fa mai se ia o falong se ia o ina ulu fale mai umale ato to nu ese ta ua yo fa upunga mo ta tol taimil nei ta rute taimi o ulu fale vea ulu fale ile alofa tu no le tua ma ia maua le tua maua keriso aya le umale ava no langa umale ava no o tangata e umale ava no pe a e malpu ili malpu fa wa fio mai Yesu umalo ingale alo fatu no le tua al taimi nei this time now taimi nei taua olea e le tu e mana mi al fa tamala o tangata nu ese lo no langa aisa fa longo la fa o wina esa me ala ina fa nga lo le taimi nei ma fa nga make the most of this time for us Gentiles for maya awa e fa mai ona lu fale mai ato nu ese fa melo lusu melon ona fa o lei nai leo Israelu ato o malo inga ko e fo ia le tu e ontangata e pe ona tu sia e maliu mai le fa o la mai siona to e fio mai le Yesu le tu vai le maunga olive na te fa te aina le amio fa le matau ya Jacob
o lau fo i whiangainga le nei mai lātou. Te sau le atua, e ala ia Yesu Kiriso. E wha umma le whiangainga le atua malona nu. A o le teimi le nei o tangata, nu ese. O le teimi o te tau ona matua tātou o ma le ato toa i le atua. Ave uma o tātou wola mo le li. Esa, tātou te le lopo la le teimi a mata i lau intermediate state. O ke le lopo po la le teimi a maka i lau intermediate state. La le teimi lea, le teimi o le amalanga e seile nganga po fea lu iai. Teimi woti, o tintino, tanu. Tātou te le lopo la le teimi e o mai e le oti usum tu va finesa, se oti uma tātou. Mai le peru e iwa lon fai pe lusu mal fitu e pay on a tofia as God appoint us. E a tofa mai pay on a tofia fo i mo tangata e tasi lo la oti. E mulmuliane o le whamasinonga. E tofu uma tātou ma le teimi oti ai. Na fa mai tu stala o le appointment. Everyone has an appointment. Teimi o lau feilo inga ma le tua. Teimi oti el tangata. E talatu tatu leina. Leo vatu leo ua. To e sulfa tatu minute ia. Talatu fol tatu leina. Pe se se fia walau mai ne fiafi. A fasoa mai. Mais fo sufi ngalo le tatu. Le alu sau tatu walau momo teito. Patalo fatu le tatu walau. Talofa. Talofa Poni. Talofa Antonina. Te mana ia tatum tau. Ai. Tula lupo. Lol tapua. Ia le atua. Aftai te lau mo le whamalo si ala le tatum tau. Kue moni e lau sau noa. E rei fina ngalo le atua ina i alu stanga tai le mala. Moni lau. Ia ae pe ia la nalu stanga tai le mala. Ia ona whata mala. Malanga fit fitting. Ah. Ia ae ha. Wale wo mana o mai a fionga le atua le tanga tai. Le awala e sawa i le malo le lani. Ia mal te awala ko i alu oi. Le pa fia whaababau. Whai whaafitai tele le whaamalo sin whaamala mala maatili. Wai pe ona moni e lau saunoang. E mo ia nang sala ia a tama eo. E anto sauni e le atualo na alu pele. Moni lau. Atula i ngel tangata. E moni e fu lau saunoang. Wai pe o le mele ia i wak filfili tangata e. Mo mai le uti upe o la uho. O whai ai alo na whai unga e alu nilang. Ia e ulfai ngoto o tasina le atu ai whai. Moni lau. Ai whaafitai tele mo le wha mala mahina a tili o le tau. Wai pe fui o te whaalongo so fui ai i stangata sau ngua whapea. Ta te se statu ngau ai le se o lai whaababa. Ia, moni lau. O te o fola au e whamai le se o lai whaababa. Ua lalmena mali o i fua ke wiso te a whai. Ai whaafitai tele lawa poli o na tau po ni tula le a fiafi. Ia la whangi e le tua sanga whafua loa pelo seifua le nei au nanga. So ani e me se au nei te fisa ili li ati li le fionga le atua. Ia le li. Ia no ka tele atu mo oe ia ma le ainga. Ia manuia lava. Ia lo te foi se au mga luenga nei mai aso. Ia lo fatu foi atai tolo tu mai foi. Ia papela sunga poni fatai tele mo tali mai el vala au. Tai e te o tina. Ia, soi fua ia, tui whila i lewa ia so. Ia, fato. Soi fua Antonina, whaptai. Ia, alau, lesi tatu walau, talofa. Talofa, lau, sunga e li, whawhengainga, fonki. Alo lava, leau, malolo soi fua e tu el tama. Malo, me si ngā wakamua mai se ko whinga ngā. Ia, moni lava. Lapi kongu. Ia, Mori aku la ngā whakai kere, lau sunga whawhengainga. O makua makaala o ka maka la ka whanongolongo le polkalame. E le mwhainga. Ewa. Nga misi whamala manga mal polkalame ma kulanga me o le kako soifuanga ngima le me i o le malamalama. Reng whamatskale ngā Yesu o le au koe yo mai o ke alu mak. Yeah. Aungi se ngofuanga mo o ko kere me o ngofu mo ko lo kama. Yanis fufa. Moni la. Yo, o foi lá os kanga ka le mal malama le unga ka ko ke ye ngela lo la. Ana ia. Yo. Moni. Ah, ia ka ko o lo sky o la.
kau kua i ngā rua ngā lea kua ma. Mea uma kako whaia peo ngā mai, fionga pa ia lea kua. Ia le tua. Ia o kanga kalawala i o la Michelle pasi peo o kala lesko i. Wa kako ki fia maua umarsi ki anga. Ia. E lea o ngoa. Ia ai. Makwao. Kere lo ka malama malo ka i roa i mea o lo. Sa o ngoa ma. Fa malama me la sunga le whawhenga inga. Whawhekai kere la sunga ponki. Tai tō tama. O kalame maka ngofioro e kufa mai. Fa kumu pela uku i. Tai. Pionga pa ia le kua wale whenga e o le kunguma kako por kalame manga ia. Ia leli. Ai e wha manguia le kua e ake oe le ngei po. Ai mai se siau. Whare kua ma le ngofo alo. Ia. Ai mai se fo le aki ngā enga o le kāresia ponki. Ia whawhetai tele a tō tama. Ia ai. Whako whae so i fualo whako ako nginga ma le whangau. Ia alo whatu fol tua ngai. Wala wai tua. Ia. Lo whatia oi. Ia. So i fua ia. Ia manuia la wale fiafi. Alo fatu. Wha so fua. Ia. Patalo folistas volau. Talo. Poni. Talo tek. Alo. Alo, so i fua roi songa whahengai. O skuta po le mozin kaua. E mai umaka manga. Mai per skuta vale o leo. Mai e kama whangare anu le pao le saula e ti. Mai e rika ko whaso poni ni e ti. Ole mai e le whaso le last week. Yeah. Yo ngale de ko le ko so o mai e de ka kuma ka upure de aso de inge a. Ale ma ngai e lo karakala inga le mali. De pokala me last week sa ko pa lo ko pe fa ko lo fa ko fa lo ya de la ko so o mai ngai. Ya. Ma ko ma ya. Yeah. Dia punya apa? Saya saw uma. Yeah. Ko vai ko ya ke mi suinga mari. Or ni mo sa so ro ma o ka ko ku isa ko ya. Ciao. O ni ko mo sire. Por mera wai ya o le se ka so mo ka ai ya kala. Ya ngala so. Ya lo fai si ta tu nu. Ai ga ke lo e sa o lo anga kuspa ia po. Yo. Ai mo le nga fa kai ko ya i lo kunga i ka lo ngoro. Ya. Ya poni. Ya. Ni ke ora si me o e lui ka o lo kwa. I have to read scripture. Ngale pai ka wa sa o scripture a week. I dato. Ale kayao que la o la ubi o la sia I have to read it. Maria. Sorry, si que mi fue ngal ka fai ka ko. Sorry. O mo ko va so sa mai a dia por ngale. Yeah. Pa le I ko o que fai ka. Ki fai ka si que mo querer malam. O ko sa fai o ko fai ka. Pero mo ko lo la fai ka mo. Le fa pena. Apena fai me. Apena fai me me fai tau, tu fai tau. Mai te. E bakara I lo como foi ngal sugala ngale ya. Sorry. Fa fe ka yo le fa manga me sorry. E ne ai ka ke pa so I poni. Ya. Mo ka upui ka fa so ya. E wa nga ka ri ka nga e fa so mai. E ka foi ngol kilo ku pa e mo pa I ka u epe. Ya, mai te. Fellow research, yeah. Ya, ko ngai ko kering si yo vi dia poni ya lo ker dia kwa. Paftai foi long mai. Fo yama sapora. Paftai, alo fatele atu. Emanuia. Ya, God bless. Fa. Atik. Fa. Ania. Ya. Nai molam no. Foi o fi balau mai ya. Salo pe tu tasi lava sta to volau ia pe tu lo foi ala mai le le no no hotel no le eu so to limo si mo o kale fa manuia o le tu lo to lo foi tau na tala so le me mai sale me na ele concern ele popolenga o
o le mafaufau o le agaga o le mauoa le ua se oli alai popole mo nai o nauso aka te lelo ia oi po le aso lagona ia i le and maybe it's too late mo le mauoa lagalau i se oli a tangata i ola o ngā lea watu i se whaatauina o le vaenga lea o tangata lea mo lea mano e pio tā ua pio oi mau lea mo lea mano e whaalongo i pele upo le tua ai pio nau tauan lela tā ua ia o le upuna e whaatau i nā i le vaenga lea pa e tango e whaitau whai upuna luonu lo fitu lo valu iwa o te lo le upunga e whaatau i ngai lau whaitau o le amana ia o le upu po le tala le leia le atua, whaalongo, mai a whai e le whaalongo i a mose, ma le au perfecta. E makauria la, e le uko iese mose, e le uko iese perfecta, le teimi lei mo ta ua, if we bring an application into now, le teimi ngi tatu te, o ngai whai se au, o ngai sungai whawhenga inga ngai tau mwhai o oi, o lo o langa. Ia fai fu e no fonofo le fale tele o alu se lotu. Te loa, e mana o mia lo alu e su esa o mose. Alu e su esa o perfecta, alu e su esa o tamafa le anganga. E le mawhai, e le work, e le ngalue ina le mea whapea e no fua le fale la e mafuta ma le tua i le fale, le ai. E valea Yesu na reina whailana e kālesia, si itali mai pea whai o lo manatulna. E whaavalvalea Yesu nā leino no na whailana e kālesia. O Yesu e le whaavalvalea e ata mai e poto e mawa e le poto Yesu malona malama malona ustai. Nā leio na sau e whaile fina ngalo lonta ma. Le ale fina ngalo lonta ma whaile e kālesia. Whaavaile e kālesia. So you must have a home church. You must have a spiritual father, spiritual mother. Taunga ingi o mātua whale nganga bea whai o oile o se Samoa le te whalongo mo il pol nei. Ai le o yeise lotu ke le o loku. Ai se lotu o la talata atu ngā e la unga ai le upu. Mahoni e le la unga ino le upu o le tu alu e lotu ai. Alu e whanga ilo o nganga ma e whalongo longo i le fio ngā le tua. Le upu o le tua. Ia a whai fo i e fai sau ta vale a e fia sau i le mātou lotu e te lotu e ngai sau la i le si atu mātou e mangele tua tonu al KFC le mātou lotu mātou falsa le shopping center i mangele tua tonu al KFC le mele fitu one state way i mangele fasanga ngai le spito o le mauta Samoa dat for Samoa te si tuai tae o le asai le afors fulu pe a whai e te fia mose mea e whaalongo e le upo le tua. Alolina, e lisi mea la e sau mamao e fua i pe a whai te nofo se mea mamao. Ai se lotu lata lata, le mea tāua lo walu ai se lotu e te lotu ai. Whaalongo i le fionga le tua. Why? Ai sa? Because you need a Moses, e ke mga o mia se mose, ke mga o mia se si, e ke whaalongo i ai. Ai sa, ina ia awane i o, awane i e alu, i le mele na whamaile maua, ina ia awa ne i sausesi i le mele o te pua ngā ina ai, pua ngā tia ai. O whea? O se oli. Ia whamanuia le tua, ia te oe ni fiafi au te lo o le statu lau. Ia o uma fo i maltatu teimi. Ia o le a whai tatu talo whai. Whaftai tele lava le tua le fiafi, whaftai au fiongo pa ia, whaftai lau upu. Whaftai le mātou mta upu, mātou whai uina le lei fiafi le neim ta upu ta ua. O le mātou loa ma mautinoa le me alu i le nganga o le tangata. Mautinoa i le wha moe moe, o le wha moe moe ola. E ei fo le wha moe moe oti. O le wha moe moe le to i eise si maftanga malau fio. A whaftai o lo i ei le wha moe moe siri atu lona matango fie malona ta ua. O le wha moe moe e toi maua le si maftanga. Ale nganga o le tangata whaatua malau fio e whaavau pe a whai mātou te whioti. E te walau mai au mātou tu mau maola. Mai eike riso Yesu i o mātou o langa whaale nganga. No mātou ole se o langa mama.
ma le whapa iaina. Whamanuia iau tangata le nei po le mātou mawhitanga, mai se au tangata o lo mawhuta mai pēr le mātou mta upo, ma le mātou Paul Kalame. Talo i eo manuia se o mātou atunua, mai se o mātou mālo Samoa, na i tai, ngata foilea ia o pulenga li mawhai pule, o lautala le lei so se falesa, whamanuia atu iau tangata, lautele whamanuia se o mātou atunua le atua Samoa. Ia, nei fiafi, ia, whapenau na tū maua tu atu o le vi inga, o le whamanu, ma le whaanetanga, ia so umalamba i o le whamabau. Whamabau lama ona Yesu mātou talo ai nei fiafi. Amen. Ia, Samoa le tātou Paul Kalame, nā tu tō Upega ile Loloto nei fiafi, e il manatu, e il whamoemoe ia, o le a tātou e whitapai, e bas fau le aso fua, le teimi masani, tala noa ai, i le mta upu e winga le sao tama, whatau le sao tama, ia o le alo te il bas fau, ia o le nei fiafi, ia o la auto, au le nei Poni Fonoti, whasoi fuia mo le nei teimi, God bless you all. Amen.